tining orang jelma ben orang buke bedeka di maabisaos mate na kak dinto tergantung sareng Allah lamba seiciptaaki abunah manusia kak dinto kan tetiaki dari tanah mun epon tutaki jelma mate jelma mun epon tutaki tanah dari tol kamari berin semate orang tol Pakalongan tadi Jawa Tengah ya Allah mate ngolak rokok ka Madurai kuah lawan arah dari tol langsung nyapsap ke timur karena eta beng bi polisi ya mun pas polisi na beng kalawan arah mate giya mangkana eta beng bi polisi Masya Allah karena mate kita tiba apa boleh manter bi Allah isapora sa jatusan na keng mun perjalanan buk gula ben panjenengan ni kang astete mun keng etakdir mate jalan bi Allah berarti lambe tanah seingalaaki inalekan proses gula ben panjenengan jalan mun mateh neng panglekur berarti tanah panglekur mun mateh umpama neng etanamira engki mate neng tanamira kak dinto berarti tanah nah neng etanamira tebun Imam Nawawi gula ben panjenengan tro mate ka amah buke nah iya terus mayu mate sekali mantar lanceng umur kapi amin Allahumma perjalanan gak dinto lakar rawan as-safaru kit'atun minal adab siksa gak dinto pak dadi butuh doa nih kak beda doa mentero panjenengan tak kecelakaan nah dan gula paringi guru nyam asma guru abdina gak dinto sami sareng ke Gusairi asmana Raden Ki Haji Muhammad Tahir bin Raden Ki Haji Abdul Hamid mentero ulia barokan kapi kak dinto kenging dari Ki Haji Abdul Hamid bin Ahmad Mahfud Zayyadi tabetah beliau kak dinto apareng ijazah sa kak dinto bala tangki lu bala na pabuntan enjok kah mun tak parlo gula tak ngabala parlo mun ajalan na mun tero tak kecelakaan na mun tero panjenengan kak dinto selamat te pakon maca sa kak dinto ni kafi Muhammad wa kalimat Muhammad wa si Muhammad syunnur Muhammad enalekan ada pak ka syunnur Muhammad buka kita lokal ni kepaaki kan ikan mun bini yata seni kan nah kanto nah tako sake kanto kafi Muhammad wa kalimat Muhammad wa si Muhammad syunnur Muhammad langsung aja dan ajunan insyaallah bekal selamat sampai debun ke Tohir Arya debun abai ko debun Ki Hamid Allah yarham debun nah munjak saking elele sebis maka cepon tak kira bekan ancor bedane ko keng mator abdine keng mate engki lah dia tak tahu abah tak ada bu mate njene ko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin hamdan yakunu ridhan wa mardiyan inda rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Saya tak jawab asman Nabi Muhammad sekita lakih muka-muka paring na tak paju lakih sekali mungkin ajawab marinah muka-muka sekita andi lakih paring na cepat paju lakih amin mun latuah ki amin dukeng sep-sepa apan na yulang na poleng ki selake manter-manter sareng Allah paring namora rezekin nah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabi syirafi wal butuni syiraf المصفى من مصاص عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد المناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف اللهم رب اشرح لي صدري آمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ya amin wa nama ba'du. Samahatal ulama al-izza
para masyayikh, para alim, para ulama, utama epon guru abdina ajunan selenasi mulja Kiai Kusairi, juganan ajunan Kiai Mursidi, ajunan Kiai Haji Fahrur Rasi, ajunan Kiai Syamsul Hadi, ajunan Kiai Abdur Rauf, ajunan Kiai Mudassir, ajunan Kiai Abarari, ajunan Kiai Mawardi Mansur, juganan Lora Habibullah Bani Habib Umar, deki pahe pamalsuan dari Ba'alawi, ajunan sadaja para masyayikh, sadaja para asatid, sadaja para guru. Sepangaporan ada ke asma agung ajunan abdina tak bisa nyebut setong per setong. Moga-moga ajunan sadaja mulja mungku ajunan epon Allah. Dan moga-moga barokana akili dak kakaula sadaja hadir saat mangken, Allahumma amin. Ajunan tuan rumah Bapak Holil sekeluarga. Semabada acara saat mangken Saibu Areh dari Haji Yusuf. Kalaban ibu pasir agak itu. Oh ya Allah, mantar-mantar kalaban barokana acara saat mangken sareng Allah. Beliau-beliau paring nateng kita darajatah ban moga-moga ika sareng kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaja aparatur pemerintah khususnya pon kepala desa Jelma teh. Jelma. Oh, nyaman. Salah Jelma. Eki ajunan cek nyaman na pantun ke Mursidi. Mak corak kala gula. Cereng gula tak tahu pantun. Oh, bingung gula diri lau. Mak pahe pantun ika ada. Aduh. Ki gula pah ngarang de remes pantun aki ni lapah nemu nang sampang pulang ki buru beda sampang. Sampang beda kota Torjun. Ah, ria deh. Camplong beda tisa sejati. Gulah lakar tak tahu apantun. Pakun kala kaki Mursidi. Boleh. Mayu sekali dari tadi pengajian pantun. Dari sejati intar ke Torjun. Molen nah norok sepeda. Wahyudi lakar tak tahu pantun. Keng sengak cek patah beri janda. Hui, bentar kia mondir. Cek balas ke Mursidi. Tak kok pakai beri janda ada kia mayu. Katipan apa kabar ajunan saya stage tinggi? Moga-moga paring nakasayan. Saya sakit keluarga na moga-moga paring na cepat baras. Moga-moga panjenengan saya malarat ekonomi na paring na gempang. Sakit tandi laki moga-moga sareng Allah paring cepat paju laki. Segantang mentak paju laki gula pada mayu. Aku mayu. Ben moga-moga sareng Allah. Seandi otange paring na cepat nyerah otanga. Ngakurudu amin nah. Mungkin lah tak mampu nyerah otang moga-moga si mau otang paring na lopa ah. Keng tak kira lopa. Moga-moga paring na kasayan saja tenghi. Allahumma Nabi saya kaleburi kaula kalaban ajunan ing hika dinto Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimma Nabi Muhammad kak dinto kaleburi saja umat. Bahkan manabi bada orang lebur ka Nabi Muhammad kak dinto bekal ikenang kalaban umat Nabi Muhammad di antara lain Ki Haji Khalil As'ad seki buru salawat imaus di tempat kak dinto. Masya Allah macakan bulun kolek enalekana maus dunyo ona untuk umat Muhammad pasalamat dunya akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mantar ku laku ipa dengar kalaban ke Khalil As'ad kapi. Mantar eka sarangah karena beliau kak dinto insyaallah auliyaun min auliyaillah. Anapa sebab tada ketunyaan sama sekali. Sehingga ketika asolawat kapi nangis. Kadang orang si atatu nangis, bajingan raja nangis. Anapa ni ke orang nyampung ke pangeran. Mau tempat kak dinto muka-muka barokan akili ada ke almarhum semangkin kak dinto oleh ban muka-muka gula ban pancingan kaki dina saja Allahumma ampun abdina tormator paling abid 30 menit tak oleh lebih jangki bulan gila ojan mangken coraklah masang panampek ngara masang rang sarang lah tak ojan kini kan nih on dema poteh oh nih kan nih insyaallah beda aing bidang nih contoh nah saya sabar ada aing pote Arya alhamdulillah ngerti ongku untung kok apantun ya alhamdulillah anu tuan rumah ajunan punten insyaallah hah oh insyaallah imot ajunan item mutlak haha ngereng-ngereng tikel ampun tikel obuh mun pas nginom kopi langsung ke miatas dari melanjut neka esoting buk parapi jak mirami buk sotikan neka jauh menter FYP kopi neka bi Allah parengi dakwah kaangkui majalan dakwan kiai saya nyongok kadang 40.000 lebih detireng kantoh saya nyongok bung pelembungan ngibebung pelembungan deki padang ke YouTube panika Nika Nurin, nika SN Sehati channel. Mantar pareng nama ju kapi sareng Allah. Nika roskoros kapi Allah. Mantar banyak tonton nah. Pon. Mangken kak dinto kaula kalaban ajunan ampon alaksan aki pasah tanghi. Mangken bulan Sabel leres tanghi. Saporaan saja. Karena gula telasan tak bisa sapora kampian. Mak sapora aja sambil tandi salah. Magter-manter kalaban barokan papanggian mangken sarang Allah saja jatuh saya paring nai sapora son sistem mayu penyaringan angka suaran gula ni kaparanyingan gula tak ngiding paranying angka mun peka deki ahubungan kalaban ki mursidi mak minta aki kaki holil kat Pak Holil masa minta ka gula rogi dari lanjut hahaha dan gula pernah maca kitab nyaman kitab kak dinto manabi tak kalepa almar'atul muslimah kak dinto sengarang orang alamah terdiri dari orang bini sanajan tak hubungan kalaban acara mangken abdina matora apa karena cek sangat penting matoraki saampuna bulan pasa nyaman kak dinto sengarang Profesor Dr. Maryam pasera sengarang mayuhu kangku mun pas bi gule cecet kapi ilmu panika tak gelem masuk debun mak ke Holil Yasin Bengkalan saya ngak mun ngajar mangken kiai je tak santai apa kiai mun pengajian umum biasan saya hadir banyak sepo kiai apa mun po sepo ki kerso iku apa kerso ker tak gelem masuk iku dadi kalalaonan Profesor Maryam kak dinto pernah teleponan sarang abdina karena ale abdina kak dinto kuliah nang Emaruku disertasi penelitian nang Emaruku nilpon ke abdina kalaban telepon saya ngakui bahasa Arab gula tak ngerti Prof Maryam apa dia tak ngerti kia ya pada benar cacaring bui caring gula tak tahu bahasa Arab labas katipan apa hakai bahalik katipan apa panjenengan kabar alhamdulillah bikhair nika orang alim keng orang bini bapak orang alim keng orang bini embu kak dintok kancana ke Maimim Zubair kancana ke Toifur Aliwafa Sumenep karang na kak dinto poluan beliau kak dinto janda keng gula tanda anak papualan moral ampon 50 tahun acareta inalekana abanah si Asmanah Ahmad Maryam Ait Ahmad Asmanah Ait kak dinto bahasa Maroko mun bahasa Arab binti Ahmad wasiati kalaban bapan saya mana ki Ahmad kak dinto peng masjid deki je
sengak sengkok mun mate nak beendria abangun satu Roma iku abangun siapa napa Roma anan siapa lah ungker kana nikah nak kanto ya Allah kanto minta atena ya Allah alhamdulillah empon matur barokah bi Allah terberokah nikah boleh lulu empon nikah boleh ya Allah karena nikah bagus panikah lu jangan lah semira rogi deki nikah nak kabeli jajan oh pesen nak siapa nyaman anak oh ya Allah sukses nak ya oleh PC kana ayo salaman ke lu ma salaman ka kirengko kiai nak empon mah kita toro tak apa lau le PC seket lah bayi bu kembian menunggu abuk bah monggo kapi semira injakah lah tadi beri PC boleh sallu ala Nabi Muhammad daripada membahasanlah ping Maryam sengkok mun mate sengak beena akebai satu Roma wasiat saya ketika dintop mah bingung dek ke Prof Maryam dek ke dintop dek ke Siti Maryam kain to pah mah bingung mak bisa tang bapak awasiat kalaben kondisi kabadan saya ketika dintop awasiat kangko esoro abangun satu Roma bayangkan Maroko kak dinto mun Roma tak kira oleh 500 juta walai kala ambun pesen lah cek kala rapa buk sabar Indonesia oi repu situ ngayak mun minta boleh dana enggak kah sallu ala Nabi Muhammad ping beena agabai satu Roma mah bingung dek kaanan mun pas satu Roma berempah cek tak oleh 500 juta paling sakoni sak M berarti mun sak M ikale satu Roma sampun apa M 100 M jadi tak mungkin Prof Maryam kak dinto namung dosen pah bisa agabai satu Roma ternyata kak dinto para bapak para ibu oning inalekana mate Prof Ahmad kak dinto Ustad Ahmad kak dinto bapan pas yajek sareng cakancana Ahmad kak dinto Pak Ahmad yajek ke situng Roma inalekana tanlasan pahe kocak sa kak dinto Maryam engki anan Ahmad engki oh anan Ahmad mayu aing nga marinom sigi puro ngireng aing nga yatore mayu Maryam mayu ping yenom sareng Prof Maryam mun tak dia tak nginom deki susu na mayu ping mayu susu na iya mayu aduh cek manis susun kak dinto Pak saya rasa kebay jo susu mun pae mimpai kwa laken saparo kana gula ku laku mau ningatun lagi susu saya nggak beni susu si manis anapa gula sudah manis kiu jarang debun mak ke anu kena ke mawerti buh mak kausen polan kiai na kausen pah debu joreng neng YouTube raja ajunan mapah ni kene iko ya mun reng ni kene ini ka pada benik kan ni pada wen pungka apa ni biasan pungka sekene raja buan nah samangkah kanengki samang engke kok terem bare pengajian ni mak de ya ya ping mayu ping entar ka koma Roma situ ngaka judajah ping mayuna larutan nana aduh tekning buka ka dinto oh buka TV oh iya aduh nja tak bisa buka ya mayuna ay nga buka TV na alas rana king oh mon re bisa lah bisa ya mon saya tak bisa buka berarti ki bemole deki na ongki entar ka jubara pata beri boleh mayu ping iya nak kapina inomna iya kakanana iya jejenna Arya anan Ahmad ya engki dari kak dinto pas nyimpulaki Prof Maryam kak dinto oh bener ya encan bapak maksudnya abangun satu Roma Arya esoro pa banyak kancah esoro pa banyak ring barengan
bareng sebagus kak dinto bekal nyafaati bekal nolong mulai dari dunia kantos akhirat ko. Allahumma istakfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Hei orang jelma orang mak ngecit ajunan pabanyak akan cahdak ka orang muslim, pabanyak akan cahdak ka orang sebagus dak ka banyak para kiai, pabanyak akan cah karena ku laku arya sebekal nolong iku. Allahumma amin. Allahumma ana apa sabab wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Sehingga gula ben panjenengan masuk surga tak kira masuk surga ketibi, tapi ku laku bekal arombong. Sehingga coba ku laku tangki mun gula tada nengi surga sehari sareng panjenengan tangki. Mak corak yakin masuk surga ke gua. Sapelikah mun panjenengan tak masuk surga gula masuk surga bi gula sehari ambian ki. Coreng rombongan keng mun pada tak masuk surga pun cari seharian ke. Keng manter masuk surga kabeh. Dari cerita kak dinto samangken gula ben panjenengan hadir dak kak dinto tempat minangka abangun Roma dari dunia kantos akhirat ku laku banyak kancah ku laku banyak teretan manabi banyak teretan pas arombongan ke surga. Allahumma ben gula yakin pak gula yakin bu hadir gula mangken bani hadir panjenengan mangken bani antara lain karena ci Yusuf kak dinto amala itarema sareng Allah. Allahumma karena kak dinto sebeda nengi foto itarema sareng Allah setengu de kabeh ni katanggi. Ya Allah gula nangis inalekana kenging 5 bulan tapongkor undangan full kalaban acara sebuare ternyata kak dinto yurus ijapok corona kabeh dan gula inalekana kaunjangan kabeli ke karena tradisi kita. Karena banyak orang bini saya mati kuah. Ya Allah berkat debu beri kelampin reng bini. Ya tak tahu mau dina. Mun pas full acara sebulan beri kelampin reng bini. Uta apa ada remah bini ning situ. Mangkana gula nambah ah. Yalah kelur. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Cuma abdina kalaban ajunan kak dinto bapak buk panjenengan tero napa buntan mati ya tero mati ya tak tero maki tak tero pakun mate pakun mate yang manter dia tangki tapi mate kak dinto cereng dari pangeran buk keng panjenengan kak dinto maten nah tergantung secatet sareng Allah. Mun catet mati nang ijilma mati ijilma. Mun catet sareng Allah mati nang esongai mati nang esongai. Beda kitab kak dinto nyaman Qatrul Ghais fi syarhi Abil Lais. Fi syarhi masail Abil Lais. Qatrul Ghais fi syarhi masail Abil Lais. Kak dinto sengarang Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Panapa dabunah tining orang jilma ben orang buke beda kak dimma abisaos mate na kak dinto tergantung sareng Allah lambak seiciptaaki abunah manusia kak dinto kan ititiaki dari tanah mun epon tutaki ijilma mate ijilma mun epon tutaki tanah dari tol kamari berin semate orang tol Pakalongan tanghi Jawa Tengah ya Allah mate ngolak rokok ka Madurai kuah lawan arah dari tol langsung nyapsap ke timur karena etabeng bi polisi ya mun pas polisi nabeng kalawan arah mategi ya mangkana te etabeng bi polisi Masya Allah karena mateng kika tiba apa boleh manter bi Allah isapora sa tejetusan na keng mun perjalanan bu gula ben panjenengan ni kang astete mun keng etakdir mate jalan bi Allah berarti lambe tanah seingalaaki inalekan proses gula ben panjenengan jalan mun mateh neng panglekur berarti tanah panglekur mun mateh umpama neng etanamira ki mate neng tanamira kak dinto berarti tanah nah neng etanamira tebun Imam Nawawi gula ben panjenengan trauma tiak amah buke nah iya terus mayu mate sekali manter lanceng umur kapi amin Allahumma perjalanan kak dinto lakar rawan as-safaru kit'atun minal adab siksa kak dinto pak
Dadi butuh doa nikah beda doa mentero panjenengan tak kecelakaan nah dan gula paringi guru nyam asma guru abdina kak dinto sami sareng Ki Gusairi asmana Raden Ki Haji Muhammad Tahir bin Raden Ki Haji Abdul Hamid mentero lia barokan kabeh kak dinto kenging dari Ki Haji Abdul Hamid bin Ahmad Mahfud Zayyadi tabetah beliau kak dinto apareng ijazah sa kak dinto kabela tangki lu kabela napa punten njok kah mun tak parlo gula tak ngabala parlo mun ajalan nah mun tero tak kecelakaan nah mun tero panjenengan kak dinto selamat tapi pakon maca sa kak dinto nih kafi Muhammad wa kalimat Muhammad wa si Muhammad syunnur Muhammad yulang na pole kafi Muhammad wa kalimat Muhammad wa si Muhammad syunnur Muhammad enalekan ada pak ka syunnur Muhammad buka kita lokal ini kepaaki kan ikan mun bini ya seni kan nah kanto nah tak kau sake kanto kafi Muhammad wa kalimat Muhammad wa si Muhammad syunnur Muhammad langsung aja dan ajunan insyaallah bekal selamat sampai debun ke Tohir Arya debun abai ko debun ke Hamid Allah yarham debun nah mun saking elele sebis maka cepon tak kira bekan ancor bedene ko keng mator abdine keng mate engki lah dia tak tahu abah tak ada bu mate njene ko ya mun tabrak bis masa tak mati ya kana dari saking selamat tuh ampun agak dinto dari kak dinto mangkata ajalan ajunan ada bu kafi Muhammad wa kalimat Muhammad wa si Muhammad syunnur Muhammad mayu mun keng tak apan laku YouTube laku atau beduman lemak pola ya plot ngereng gantian tanggi kafi Muhammad wa kalimat Muhammad wa si Muhammad syunnur Muhammad mayu apering panyareng kafi Muhammad wa kalimat Muhammad wa si Muhammad syunnur Muhammad pada ben ngacerna kana tika dari lanjut mangken ci Yusuf kak dinto ampon bidah alam kak dinto bapak ampon bedeneng alamur ruh nah pas eden tos doa dari anak poto pamausan Al-Quran dari anak poto zikir dari anak poto milana beda pengajian mangken tak salah anak poto na bapak Holil kak dinto alhamdulillah ki percaya dek kanah dotun ulama ki percaya dek ka ulama sebedeneng kak dinto sehingga ma beda sebu arih moga-moga etarema sareng Allah Allahumma sana panika biaya na tanggi panggung nyewa na papuntan nyewa mun tak nyewa tak kira beda panggung hadrah nyewa na papuntan terot nyewa na papuntan syutingan nyewa na papuntan tak nyewa gratis dia gratis keng beri berkat pada gelu mun bisa beri rokok nih ser nih kau jauh mulai na salam nih yang ceknya banyak tak kok kalah gula dari melanjut sound system nyewa na papuntan Kimur Siti nyewa na papuntan nyewa sehingga mun kiai cek ngucak nyewa lah tak rokaruan ada dek kiai nyewa kiai kak dinto tak pernah ngarep bajaran mun Kimur Siti ngarep bajaran concong boleh gula ngajar ngarep bajaran tak anu gulentan concong tak apa apa tak bisa tak oleh karena agama benih untuk dijual jadi mun beda kiai koncongan ustad ngajar karena teroe bajar ini ketusa raja pak keng lebih raja tusan nah mun beda tuan rumah ma beda acara bah ngunceng kiai teh cabisi arwah hukum tusa raja ubur-ubur ikan lele nama mereka habis sile sallu ala Nabi Muhammad ada lah tak kira salah oleh sejam lah garam mah terus abdina sering matur manabi baca beda acara haul abdina kak dinto matura pole saat mangken samangken kak dinto para bapak justru karena beda ajaran-ajaran baru kadang orang jilma kadang masyarakat tak percaya cek bahwa duan anak foto duan orang seodi depak dek kesemate
Mangkana gara-gara beda film walik Malaysia. Aduh, orang mungkin lah tak pati seneng karena surbanan. Bener. Oke. Ampun. Mau nak kata wali roh kerja bini istri batin kuah. Tu keng pelajaran apa ruah? Mungkin si viral ya boy TikTok, FB, kapi wali kapi. Wali luar tua. Engkau mak corak tu dia wali dan gula. Mun pahtin ratin kan dewi ruah kana. Mak tahu kaya ya nyongo kaya. Bada seyanot sarang Nahdlatul Ulama kak dinto asmana Abul Lais As-Samarqandi. Paseranya mana? Aduh konde. Mayu. Abul Lais As-Samarqandi pasera asmana? Mungkin gula tanya beda mungkin nika artis TikToker yang bini tatanggen gula nyaman anu Vita Sari. Siapa nyaman lagi nah? Aku tak tahu kabeh. Mon binin Raffi Ahmad sera. Anu nak kita tahu kabeh. Mon ki puru ulama si ada bu pasera. Ada elang kerso ongku. Wahai kerso sekalian. Bayu kan. Abul Lais As-Samarqandi ada bu. Kaulah kalaban ajulan je sampai ragu bahwa beda 4 perkara sepaste de pak de kahli kubur iko. Paste de pak de ke pasera. Paste de pak de ke pasera. Panyareng paste de pak de ke pasera. Ahli kubur kak dinto manabi baca aki sempak. Elakon sempak paste de pak kepada ke bela sempak lagi. Je colok rek anak la salbut. Pada pak sempak mun situng sejam, mun 2 jam, mun telok jam, mun 4 jam dah mah. Tambahan nah. Siapa sih nambahan dari ya? 4 jam siap? Siap. Ojo lakin siapa ro kana? Kimpian kok rokan si bini ro. Ngiba anak sambil sonyoso. Mun sonyoso iba kasabuk. Walan gula riberin acara ke temor ya Allah gara-gara gula ngisi pengajian pas khusus son nyaman tentram kapi aduh bagian ni binin pah neneng yadan dan gula napa saya kelakon nyosoy anaan ya Allah mak ada iya kan gula are celing tu sebulan gula ustaz teh celing mantap kau tak nemu boleh puk empian ni tandi kewajiban nyosoy anak tandi kewajiban. Abang ki kewajiban orang laki nyosai anak. Baca kaya tapi dengan fikir tanya kata ustaz. Bahkan cepon ulama mun panjenengan bagian ni bini minta bejaran kangkui nyosai anak kalakin. Sasosuan saya kata bu oleh bu karena bian tadi kewajiban. Kalah kan bian kan? Kalah. Saya wajib nyosai bapak anak. Haha. Sallu ala Nabi Muhammad. Abul Lais As-Samarqandi kak dinto ada bu beda 4 perkara sepaste de pak de kahli kubur sebuareh mun ibecai sempak kalako sempak di kepaste de pak se pertama mun ibecai Al-Qur'an ibecai pon apa mun ibecai Al-Qur'an paste de pak gela masaki Al-Qur'an kulaku tangi kiai gela kemawar dingirim video kaptina ojen kiai aduh can gula mak pahrus urusan nak ojen dia gula beni tokang sarang Kiojan gula keng mun kanto sarangan ni kebek samar keng mun kabaran sarangan daerah compok pani ya Allah jadeng kadang ibri posapo ya tes posapo ni kepada BHS sering bini tada es pai sabar tas genteng keng cilinga kita ojan nungku berarti maki ojan tako mun ka BHS sering bini reka deremar saya pertama saya pasti ada pak ahli kubur engki kak dinto Al-Qur gelak baca Fatihah tahi pasti ada pak panyareng pasti ada gelak beda qiraat tahi jelas pasti ada insyaallah kak dinto ahli kubur bunga kabi Allahumma amin Allahumma bahkan gula ngabala orang mangken ki ibadah asmana kibarizi kak dinto pernah guru kaki Hamid Tabatah Santena Sayyid Ismail sesarangan sarang Kiai Khalil As'ad kak dinto alamah
isampang pangasuh pondok pesantren len bulan tada neng kamera tapi karang naketa bekak dinto poluan di antara na beda kitab Nailul Bughiyah wal Maram kak dinto itu buaki mun bedah orang maca Al-Quran Fatihah bayi sekalian ko Fatihah je nyak banyak Fatihah uning Fatihah baca itu cuaki ke Yusuf situ maka cepon beni namung Yusuf samilo tapi kapi oleh pengapuran Allah pak polo kilo kadeje pak polo kilo kalao pak polo kilo kabara pak polo kilo ka timur sapora kapi tu sanay ko amin Allahumma ni ka pak debun kibarizi mangkana yakin cek bahwa acara mangkin nih karena beda Al-Qur'an maka jelas ahli kubur kapi bunga Allahumma amin Allahumma nomor 2 sepaste de pak de ahli kubur sepaste macam de ahli kubur engki kak dinto anak foto si asolat anak foto si serah anak foto si de remah mon anak foto asolat maka ahli kubur kak dinto milobuk sabalika mon anak foto na lata ajeng pejeng kalakon na lani beni malam Salasa lawok cowokan iki badul mawi malam Rebu iki bebudin aduh malam Kemis au becowo iki bemat tinggal aku malam Sabtu lagi bedulo sampang tanya akidam mapeng jauh jeknya tanyaan ruwet tak ruwet mun daya ruwet dadi mun la bejeng anak potona maka kak dinto jelas ahli swarga kabi Allahumma manter bisa salat kabi anak poton gula ben panjenengan amin Allahumma manter bisa laksana aki sanajan mener ajunan kora bejeng sapora kabi itu sana andi arben kanggo dadi orang bagus epon ulama pameler dadi maling ya tore dadi maling kora bejeng panjenengan bener karing bini ya tore pamener kora salat insyaallah bakal selamat maling kiai bakal masuk swarga mana bejeng ki maling kerja ngecok sandal kiai masuk swarga bu anapa karena salat kak dinto bakal nolong guleben panjenengan manter bisa laksana ki kabi tangki mun si terlanjur tak bejeng engki apa bejeng buko do der macaran ngoto ustad polan riberin beda dengan tanya ke gula katipan apa pacaran ngoto ustad engki can gula maren abejeng mun duhure koto waktu asar ustad pada can gula der ustad engki la bejeng aduh karena ngaji separuh pah langsung mulai karo mana usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi rentengan lillahi ta'ala iku njek malaikat ngarang ngocak iya cong ngocak rentengan cong luku laku bila mate billahi rentengan bingko itu jadi saya pertama saya harus jaga saya pasti depak ke kubur engki gak dinto Al-Qur saya nomor 2 sholat anak bon darem lanjut makira jatuh saja pon gelak sholat aja kalau pak mangkana dan gula sering mator beda sunan asmana sunan Kalijogo sunan Basera sunan Kalijogo kak dinto teti pujo beda neng Idma Jawa Tengah sunan Kalijogo kak dinto nyama aslina Brandan Lokajaya bojingan raja kebun Kemusli Adnan cuma anak apa mak pas teti waliyun min awliya illah ngini ke sholat saya jaga makanya dan gula sering mator menreng lambak mate lakar langsung teti puju anak apa mak teti puju busuk bula toju awirid bener mon mangken tak kira teti puju mate cabut bi Allah langsung teti putok anak apa mak teti putok ngi busuk bula main TikTok bener kan Sunan Kalijogo kak dinto napa saya kalako meskipun teti bajingan raja sholat bahkan inalekan teti hidayah paling hidayah sareng Allah dakwah pertama saya pada pak sholat sampai nyanyi aki sa kak dinto nih ler iler tanduri usumi ler ta ijo royo tak sengguh temanten anyar tak sengguh temanten anyar bocah angon penikno blimbing kue lunyu penikno kanggo basuh dodo tiro kanggo basuh dodo tiro pernah mirang jam hadro di Maria mulai kada der hadrat oh der lanjut
Penapa artinya? Ini ke bahasa Jawa. Ler iler. Orang sewa tua iku. Orang sesok kerso iku. Mayu abajeng kabi mun bisa. Keng mun bisa salat entar ke masjid iku. Masjid disaro. Karena laku masjid bekal dadi teteh iku. Bigule cilingaki kena berjamaah arit maurib ya Allah. Cilingaki sesop tak kena. Bener. Ya Allah, mun bisa abajeng ke masjid iku. Mayu abajeng ke masjid. Ya, mun keng tak bisa penbekto mak pola panjenengan 2 hari sekalian duhur tok. Ya mun 2 hari sekalian paling neng sop terakhir wah. Nung di budi. Ya mun umpama karo keng Jumat tok panjenengan Kak. Apa jeng Jumat tok akata gereja masjid dah. Arwah paling neng di luar na masjid wae jeding. Mun karo keng ngampung akemi, le arwah. Mah neng lim jeding pah ta kunci. Engki salat tadi kay pakon pakhusyu pakon bisa mun bisa ke masjid iku. Dadi kula ben panjenengan apa jeung ke masjid mun bisa. Bocah angon penik no blembeng kowe. Mayu mun andi nak kana kene akan tanik kene ajari selain gelu. Ajari asolat mun andi nak kana kene umur 7 tahun ajari asolat, ajari aso. Mun 10 tahun tak asolat tobe. Laki abdina ampun umur 50 tahun tak asolat kiai. Le arwah torot sekali. Torot. Umur 50 tahun ge, torot. Patala selak nang swarga. Caran ketipan apa kiai? Ya mun busubu ruangan lagi aing papanas sekali. Saya mah. Binin siapa ro kana? Ontong kok tak bini dina saya mai kok Kak. Ngatunaki kopi buk mak nyaman. Mun reng bini pah ngucak dah ni Kak. Mau apa jeng le komen Kak. Mun min torot Kak. Karena kasamin menstruasi. Mun panjenengan main Kak kalakin, mata apa jeng Kak komen le. Iya mun lake benih min roh. Mencret. Mun mencret wajib apa aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Bocah angon penik no blembeng kowe, mayu mun andina kana ajari naik blimbing iku. Anak apa mak blimbing? Gula bingung lambek mikir. Maca buku tak gelem nemu ternyata apa hekeremi buku sareng Profesor Ki Haji Imam Mawardi. Kak Dinto orang lenteng Sumenep, comak domisili ning Sorbeja, alake abi ni reng Lamongan je alake je colo rek anak sal butongku. Ronginom berarti dia. Ndarem lanjut. Ya mayu kah. Profesor Ki Haji Imam Mawardi Adabu. Anak Sunan Kalijogo mak pah bisa nyontoh aki blimbing mata pao mata buah selain buah kates buah anggur mak beniruah arapa mata aronai anggur ternyata cepon situng buah sekoncon oning konco pucoh polan mon bahasa Madura ini kata bida gula tak usah keluar negeri kan ikan ke Sumenep topote gula pah patabari jajan pas Kak Dinto ngiring kiai atori nager nah iku. Gula bingung nager ya apa ya? Jareng mun bahasa Megasen jangan angling Dharma Mekasan. Angling Dharma kan nager. Pah ngocak ngiring nager gula bingung tak kerjot. Cek itu pote pengkir tasik tak kok beda nager. Ternyata pah nager saring ngiring nager sarin nah iku. Ya Allah njak mun bahasa bidongku. Bener dabun Sayyidina Ali man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Whoever understand the language of people they will escape from their statistic. Asyik. Ara mun dengodan ku tak ngucak asik ngoder ya. Mun dengodan langsung tahu kabi apal asyik iku. Napa artinya? Barang siapa saya tahu dak bahasa asing tahu bahasa Inggris maka bekal selamat dari tipu dayan manusia iku. Dengoder mak tadok sing ngoder kerso kabi kana. Anggaran TikTok. Dari masalah lanjut lagi. Mayu naik blimbing, situng buah sekoncon lemak ni kan namung blimbing iku. Pao sanapa koncon? Sanapa? Tek temo. Mon kat sanapa? Mon blimbing. Lema. Pengumuman, gula mangken lah dadi dukon lari-kari mulai gula kiai dukon. Mun panjenengan nemu blimbing mangki blimbing bu blimbing sebucon koncon lebih dari lemak petok menem nah ini bisa kebaik tambah
Si bini kayak sakian beri nih bisa kebay tanpa. Oh tabe korang dari lemak koncon bisa pa nih kebay tanpa. Oh tabe pancingan tero bini dua bisa pa nih ka. Hehe. Ongguan cocok ke gusairi pa nih ka. Oh tabe bagian kayak laki si kita belum paju bini kata Lora Habib. Kan kita abini pa nih ka ya Allah. Tan kita abini. Mentero paju abini. Nyari pelimping sepucon lebih dari lemak. Manjur panikah beda orang ngelakong kuhuk dari Bengkalan oleh seminggu nelpon kacan gula assalamualaikum kiai waalaikumsalam abdina dari Bengkalan kiai anapa can gula engki kiai abdina ngalako panapa se ete buah kiai ajunan panapa bini abdina kak dinto masakian cetak kiai abdina pelengan kiai abdina corak gila iki kiri malolo bini ko stres kiai abdina pah ngalako panapa se kada buah ajunan panapa pilimping kak di sabtina nyari mulai di Suramadu na menung pilig ke kiai ko si pujo peto sarang abdina peteti seminggu sarang abdina isabak kaing maca ki solawat sarang abdina shollallahu ala Muhammad shollallahu ala Muhammad shollallahu ala Muhammad peteti seminggu sarang abdina ingin umaki dak ke sebinda ke bini abdina kiai ya Allah kiai katipun apa can gula mak cor aman dia gula can gula nah pekeran pah ngocak ya Allah kiai tak manti sekali kiai jon cereme kiai can gula ya engko ustad masa kala ya munda ya bani keng tak manti dan gula ni kakeng lakar binin panjenengan ceremi ponang ki kiai lakar ko de macaran kiai oh de nikah saos carana mun binin panjenengan tepan kikir mangken kiai ki ngal abuku engking ki kana abuku na mun binin panjenengan tepan kikir terus kiai le nyari buan si bekraja buah primping kiai beni dan gula napa kiai kates padah dari papah na kiai mun tepan kikir pah langsung on cepaki ka colon yang kimun lakar ceremi pada remah maya gila pamari kelu sakan sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad dadi si nomor 2 se paste pak dak kahli kopur engki kak dinto salat anak po si nomor 3 Dabuna Abul Lais As-Samarqandi manabi ahli kopur ekeremi dikir akataki buruh badat kalimat tauhid tanggi napa kalimat tauhid gaga saya rasa naos ki buruh ke kusairi la ilaha illallah astaghfirullah hal adim kak di saya maus pasti dapat saya rasa debu Abul Lais As-Samarqandi mantar ekatarem asarang Allah Allahumma amin Allahumma bandikir kak dinto pak dikir kak dinto bu bekal nolong bergula ben panjenengan inalaikana sakaratil maut mon lama mati aku laku tolong sarang dikir karena orang mati kak dinto orang sakaratil maut kak dinto bu sake mun tak percaya coba aku laku mun sakaratil maut coba sake bahkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu buaki mun reng mati kak dinto cepon mun cabut padana ben embek kak disambe oneng embe di odi ikolet olama ada bu padana ben panjenengan ngakan turin ben lek kolen pah cabut ke atas dak ada merasan cabut sekalian plus mati langsung kisake bu mun tak sake ahli dikir panika gula terbukti coba panika matuan dan gula andi tatangga kak dinto semate bu sakaratil maut senyum bu lain senyum pah maca dikir neku tasbih dak niken der mah dimatang tasbih kana lah kareng iba gula mak cora elang dak dik saya teku ni colok bi kebian lisan ni kebian astagfirullahalazim astagfirullah pat cabut bi Allah mati tanang dak nikah mulai gula ka matura ku tak pah bedegi yang kata nikah gula si coba tanya ke bini le ruak kenapa kak bisa kelakon na le mapah bisa maten nah nyango kalimat tauhid adikir ketika adisa lakon adikir loro toriko cepon cek saking kanto torikon ke khodil as'ad toro kapi sing keseten adikir Roma bedet iya saya akan tanika keng tak naku tasbih nih kan dia nih kementin nih kan amit amit tanang aset peset nih kan tanang tolo akabi dia mate langsung tanya akibi gula kabini nah puk nah apa kalakon na kasapuk mak bisa tanggi adikir
ta nga set peseden mak bisa jan gula kalakuan apa saya kalaku cek ring lakar debun Rasulullah ya mutul mar'u ala ma'asya alaih manusia kak dinto mati na tergantung kebiasaan gua mun biasa dikir pah ngocak bini na sapa orang na ustad laki abdi na kak dinto ben malam beni adikir ustad pun apa saya kalaku miset anu abdi na ustad gua jadi mati na lako set miset dan ikan lober sallu ala Nabi Muhammad dari kadin to ngereng dikir sekejap lagi moga-moga ikaterima sareng Allah kerengaki ke Yusuf keremaki ke almarhum kadin to keremaki dek kesedaja almarhumin sampun depak dek kaum mur bengesepon gule ben panjenengan moga-moga sapora sareng Allah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan maqbula astaghfir Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni wa waffiqni amalan maqbula mentari katerima Allahumma mentari sapor atu sagula ben panjenengan kapi Allahumma dalam malaulay telo lanjut saya terakhir saya nomor 4 saya paste depak debun Abul Lais As-Samarqandi dek ka ahli kubur si ampon depak dek kaumur eki kak dinto sadekan anak foto tanghi mangken ni kakani sedekai beda berkat sedekah apa punten nika nih korseh nika yang kaaki keten gula sanajan olen ngincem nika sedekah mak nika syutingan nih sampai gula gila acokor wana nika cak syuting acokor gula pak nika mak genteng kalampi anyar mau ni syuting deke pada remajan gula mempah coba mangkana apa genteng tekani sakoni mak banyak unjangan daerah yang cek masuk ke YouTube pun tentang unjangan dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sedekah. Duk mak cek nyaring aja. Keng nyoba son ke. Mantar masuk surga ben son-son. Deki gula. Saya pidato. Di kamma juna. Betet. Buke. Oh, sana apa? Mana bi majer? Mana bi nyiwa sana apa? Nah, sompongan. Olen gratisan kapir ya syutingan gratisan engkau tak tahu dia engkau apa gratis ya kan ya mungkin gratis ya jangan kau tak beli apa boleh sedekah pasti depak mangkana nang hadis sahih tebuaki as-sadaqatu tadfa'u harral kubur iku sedekah panika pasti nolak deka orang seksa nang kubur dadi bangga sepo mun eseksa bi Allah mantar te seksa maka kak dinto bi Allah isapora asabab sadekan anak foto terima kapi mangken bani pak detik ki berkat deki bani cepa karemun bisa usai rekaren bani karena ini kesedekan tuan rumah terima pasti tidakkah ni kopur depak nyelet karo perut tetet depak pak pengajian saya sedekah aki ilmu abdina depak kering tuan dan gula ampun mate riberin mati mendadak gula kaun jangan kasih menape telepon bepan mati ya Allah jangan gula maklah mati ya mata le belen malaikat can munca ami tapi gula te beki piroanan te gelu ada embun gula janda mak pola beda seminat ki ngoda umur sebitak telok mati mendadak buk aduh tat Habib nih ke depak ke compok ngucak gila ada bu anu sapa orangnya jalan ketika adin tuh Ustad apa can gini kamu tak pada benjalan gula ada macam ajunan jalan tun gula jalan tol tol ngantol
Keng mangken ya cor alhamdulillah. Andi bupati Ciide cor ancor. Hahaha. Sedekah, kepiaki sedekah. Keng sedekah paling bagus ka ustad panikah. Ka ustad si guru ngaji panjenengan ke Gusairi, Kiai Mawardi, Kiai Mursidi. Oh kasokan ajunan. Kasih katipun apa mana biasa sedekah rokok Kiai? Ganteng. Ya orang maki gula bunga maki taroko, bah beri rokok bunga. Andi sekali oli ya bagi supir dah iya ruang. Norin, paringi panjenengan. Paringi rokok. Tak kuat beri ya tibi nih kan. Terus. Sedekah paling raja kencerna. Mun orang si andi ilmu ustad madrasah diniyah nih pak penting pak. Penting atore sering ajunan. Mun ya atore nih mantep pak. Akili kana poton panjenengan bekal mulja ben pole beng sepo si ampon depak kaumur kak dinto tengki derajat kok pak. Allahumma mara amin. Mun tak parlo gula mulia. Njak kah mulia apa ya? Biar lanjut. Sampai subuh. Pada mun dia tak beres. Engki mun ka guru ngaji panika kencerna luar biasa mangkana lambe orang ka berokah di tangki pak. Kadang tak sekolah tak usah S1, tak ada S1 reng lambe nih pak. Tapi mampu nyangkole anak foto, masa sekolah anak foto sampai ke profesor. Mun mangken menikro S1, S2, S3, S tungtung, S tukan pada kapi. Kemun ro korupsi miliaran bener. Lambe tak ada doktor pak. Mun mangken doktor, profesor, pro olah, pro tetet pada kapi. Tapi audit tak pada berokah, tak pada benreng lambe. Anak apa benreng lambe mak berokah pak? Karena reng lambe ni kata dan badan kayak kiai bener. Fahifdu qulubil masyayikh wa tarkul khilafi alaihim sababun litaraqi ala al-matalibil aliyah. Tiring orang si aja gede ke aten guruna maka kak dinto bekal tetih sabab ka angkuy tengkina pangkat debun asyikh Ali As-Sobuni mangker pareng neh ngastete kapi tangki. Aduh ya Allah, mau ni compo ibara kurun negara-negara minta sompengan ben bulan 5.000. Aku si acara tak mari seminggu. Kanto. Pada. Tada. Tada biten nah. Cak ni kabi gule cilingaki ke Mursidi sekelas ke Mursidi. Koros. Mak bisa tak cair. Menikro keng kanto gule iri berin panikah. Siyom di orang bekwatua. Senyom panikah. Ya. Iki laki mun bini siyom bi gula puk. Laki umur 70 tahun. Nangis senyum dan gula. Ya Allah, ajunan ki ngodel acara mah. Habtina nyoon doa berokan ajunan kak dinto kiai. Nyoon aing dari ajunan. Bi gula langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Mantar bi Allah paring na beres tak beres pada beres tak beres pada birahmatika ya arhamar rahimin. Engkau baca kana. Ada yang koi. Macam ini kebi gula pah nangis siyom gula. Ya Allah, polan na nyiom talo kali gula nangis kia. Benin apa gula saya nangis? Colo na buroko. Ni kamangken pak, kek ngormat tu kiai si badan ng TikTok. Mon guru ngaji na tak pate hormat, mantere pareng na salamat kapi. Mangkana lambe tak banyak ilmu pak. Tak banyak saya sampai yakin sarang kiai. Mangkana beda kiai, manton Sunan Ampel, asmana Sunan Derajat. Gula makika mamator panika. Pasir asmana cepon ki buru. Beda nang kadi pa. Lamongan kadi malamongan. Kabara nang gurem. Lamongan kak dinto. Kabara ada jegerse. Lamongan kak dinto beda Sunan asmana Sunan Derajat. Saya nyanyi pun apa? Kida remah masyarakat senalpe aka guru ngacina, selebur aka guru ngacina. Sampai nyanyi kisah kak dinto nih. Joko pentil ayu tela tilo ayu lupis mampu ayu buka tenung ayu nong ko sabrang ayu berangkat ngaji ayu jimat rojo ayu Joko pentil ulo ilo pernah mereng beda selak ngiting mun sidak kena dengodan mun lagu sidayar wa tresna bula bantika
Ampun tada celana beni karena tak tresna. Asyik. Lanjut. Enjak kah? Enjak cak iya. Samu ketika bunga di kelaban pelena mas ke ate yang sara pen are ngampat loka. Musik jak pengajian dengan anak mak ngujengan riya kok ngarah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Joko pentil ni kegege artinya Joko pentil. Anapa mai kocak Joko pentil? Joko ni artinya nak kanak kita abini mun Pak Jokowi mari ruah. Sampai andi anak Pak Gibran wakil presiden. Joko pentil nak kanak kene kita umur 2 tahun ni kocak Joko pentil. Anapa mai kocak Joko pentil? Karena nak kanak lembek pani ke tahun 90 tahun belum poluan tahun saya keden pani tak kira tedung mun tak sambih nyosok ketil pentil embuk. Makanya kocak Joko pentil. Mun ruah Joko pentong. Mai Joko pentil. Anapa mai kocak Joko pentil makila mari nyosok aku nak kanak kene tak tedung mun lembek tangki tahun belum poluan mun tak sambih meset katil pentil embun bener engki mun mangken mati aki TikTok YouTube mati aki solawat mati aki ranizar la tedung nak kana mun lambe tak tedung ki zaman aki kiai mawardi ki zaman aki mursyidi tak asaren ibun beliau tak asaren mun tak sambil set meset katil pentil sehingga kadang tak asaren leso sampai kol 12 malam pangeran kol 12 malam karena leso pah tatedung adan ng masjid Allahu Akbar pah langsung anapa songkon panjenengan nurin geger binakana siapa silanya lah engkau mau son mulanya lah kan nurin dia genduragayan lah amba gulai kamma boy amba ila oro gulu buruk le badada jedeki jaga jantan gula tako gula pengajian di berin lepaten na orang dan gula derem maria paring selamat bi Allah mantar lanceng umur bini ki ngudah sallu ala Nabi Muhammad nda pada malah Joko pentil iya mayun nda ikabele pakun lanjut Joko pentil subuh adan nang masjid tak kerja dembun ya Allah la adan la subuh tak kerasa gila saya tedung ngabas ke baba ku tak apa tak kerja ngecit ki gula ngecit ki ya mak raja sirku ya jaring malam ni kene ya bos beni Joko pentil lah ternyata wah tepak ke Joko pendong Joko pentil ayo tela telo mayumun andi tela atau raki ke guru ngaji nai ko mayo lo lupis mambu mun andi pes beda acara atau raki ke guru ngaji na ayo nong ko sabrang mun andi nang kaben sabrang apa sabrang tenggang mayu atau raki ke guru ngaji nai ko lambe ni ka mak cek be ku selambe panika lambe ka dinto maki lagu India mendidik ka anak der ma contohna siapa ni ke Holilia sin tak tahu lagu India malam Sabtu beda ke Holilia sin ni ko syuting gula tahu na karo lagu tumpasi air saya lagu akin na tumpasi air yu muskurai tumni na jadi kya sapani dikaye nih kamu pas etanya kikatat Habib kara Habib paning apal nih kayak kocak mun karut kocak bahar romal nyaman panika mun mangken ya Allah lagu kana yoba ka lagu bahasa Indonesia lah tak pati mendidi ruwaro di waktu kecil aku tak tahu yang mungil ko di sentil aku kira pentil tak tahunya sentil njak benih malam mbak tahun 2015an ruwaro kuda mana tuan senangi kuda putih di dalam kandang janda mana Ustadz senangi kerudung putih sedang memandang saya kerudung pote tepak kasih tua karena nggak bahaya tah daerah melanjut pengajian lari kare salbut mayu kah
lambak mendidik lagu panika keng saampon ada pak kamatura ku tak pahe pasal butangki derem macan reng matura Joko pentil yo berderem tekos culing pernah apal tekos culing tekos culing ayo ling ayo lar ayo soh demikian yang dapat saya sampaikan. Laulai sajam jaya. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Jika ada janda pirang boleh saya menikah di sini. Ubur-ubur ikan lele, mun lebur ngunceng pole. Sapora na stage tenghi. Kaya ngay sempak gila amalaki. Muka-muka tetiya ilmu si manfaat si barokah. Saka din to pamator. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.